نهاز القرسي قاموشانه گنده علی صوفی me li derê Poyraz ku jê re dibêjin paşe û yît heye her du jî gedê gundê Alî Sofî ne. Îca ez ê ji wan Tirkî bêjim me ka li qamûşanê ka ew peyva Kurdî kurmancî çawa dibêjin em mehîn bibe. Yît eşte pirsib çê dibe? Kalem, Kalem. defter, Deftere. ağaç, Dor. dar, ayakkabı, Dojum sol. sol, gömlek, Abi Minton. he? Minton. Mintan, pantolon, çorap, Bore. kına, Kana. taş, Gavir. kuş, Kırık. tavuk, Mirişk. kaz, Koz. hindi, Cılak. cılık, inek, Çelek. boğa, Buğe. koyun, Bez. Bez. keçi. Çit bez. Her duji pazın yani. Ha, her duji paz bunu ben. Ha. Yavru abi dojum bez. Ama ya şehir dojum koyun. Eri. Okul. Mektep. Bravo. Ev, Mal. kapı, Geri. yüzük, Gustil. toprak, Hali. hali, at. Has. Bravo. Has bebus. Hesbe boz he. Da saata ve hoş be. Poyraz, paşa, o yiğit. Saata ve hoş. Aferin jwara. Deme çave ve her diya.